Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün noyabrның 22-si Cuma kuni biz sizlarga Ukrainada ve dünyada olup geçken vaqalar haqida tarif etmege hazırmız. Volodymyr Zelenskiy Vitaliy Markevge chiqarilgan hukmda huquq prinsiplarining buzuvidan kederlendi. Bu haqda prezident ofisi xabar etdi. Davlat boshining fikrincha bu jinoyat davosining siyosiy sabablari bor. Hukm suverenitet davlatining yurisdiksiyasi ilmimizligini boza ve xalqaro huquq qoidalarini zid keladi. Ukraina devleti Vitaliy Markev için adalet temin etilmesi için bütün hukuk kaidelerini kullanmağa hazır ve İtalya Cumhuriyeti adaletini saklamak için sarsılmaz kalacağına ümit etti. Ukraina Italiyada 24 yıl hapis cezasına mahkum etilgen Ukrayn Seymini Vitaliy Markevge chiqarilgan hukmga istinaf shikoyat berdi. Bu haqda mahkum etilgen Ukraynaning advokatlarından biri Donatella Rapetti bildirdi. Murojaat Pavia mahkemesine berildi, tezden o Milan shahrining Yeminler mahkemesine berilecek. Birinchi mahkeme oturuşunda 2020 senesi mart ayında sonunaca olup geçmek gerek. Baş nazir Oleksiy Goncharuk ortak memleketlerini Ukraynaga yatırım yapmağa davet etti. O Londra'da Avrupa Rekonstruksiya ve İnkişaf Bankı'nın yatırım sammitinde iştirak etti. Anda şarkı ortaklık fırsatlarını ve yatırım iklimini müzakere etmek için 6 memleket temsilcisi toplaştı. Yatırımlar sahasında işbirlik Ukrayna için birinci yerdedir, dedi Goncharuk. Ve memleket hususi yatırımcılar kıdırıvı için Kongrus ilan etkenini de hatırlattı. Planlarda Ukrayna'nın da 10 obyekti için hususi yatırımcı tapmak. Moskva diğer memleketlerde o'z tecavüzünü to'xtatması için Rusiyaga baskını kuvvetleştirmek gerek. Bu haqda Washingtonda forum vaqtında Brookings Institutining Global Demokratiya ve Yangi Texnologiyalar liha mudiri Alina Polikova bildirdi. Anda Qrim işgalinden 5 yıl geçken son Amerika Birleşken Devletlerining Rusiyaga dair siyosati ve Ukraynada harbiy tecavüz müzakere etildi. Ekspertler Washington iqtisodiy sanksiyalarni quvvatleştirmege gerek deb kelishdi. Tek bu taqdirda Moskva o'z tejavüziy xalqaro siyosatini denishtirib biladi. Sanksiyalarni quvvatleştirmek gerek. Onlarning maqsadi Rusiya o'z hareket tarzini denishtirsa ve tek belli bir shartlar yarana keltirilgan so'ng lahu etila biladi. Sanksiyalar bu belli bir hareketler için ceza. Bilesem, Rusiyaga qarshi qo'yilgan sanksiyalar buni gayet iyi gösteriyor. Sanksiyalar memleketni qudretini, kuch-quvvati zaiflashtiradi. Kreml buni duyib, onu yo'q etmege tirishadi. Ve biz neni ko'ramiz? Rusiyada bu resurslar ket-keti bitayatir. Ukraina Amerika saylovlarına kirishgani haqida ma'lumot Rusiya maxsus xizmatlari tarafidan yaratilgan uydurmadir. Bu haqda Kongressda ochiq dinlevler vaqtida Amerika Birleşken Devletlerining Milliy teleko'rsatuvchilik shurasida Rusiya bo'yicha sadiq bosh mutaxassis Fiona Hill bildirdi. O prezident Donald Trump impichmenti davosi xususundagi dinlevlarda shodlik etdi. Hillning aytganina ko'ra 2016 senesi prezident kompaniyasi vaqtida Amerika serverlarini muntazam tarzda tamom Rusiya hujum etgan ve buni Birleşken Devletlerining teleko'rsatuvchilik xizmatlari tasdiqladi. Ukraina Amerikaning qiymatli o'rtog'idir ve milliy teleko'rsatuvchilikda gayet muhim yer ala deb qayd etdi Fiona. Based on questions and statements I've heard, Mında eshitgan ba'zi savollar ve bildiruvlarga asoslanib shuni aytmoq istayimki, bu komitetning ba'zi a'zolari Rusiya ve uning istihborot xizmatlari memlakatimizga qarshi kampaniya olib bormaganini inana ve belki de ba'zi sebeplardan buni Ukraina yaptı deb tushunadi. Men aytajag'im bu uydurma ve bu tamom Rusiya maxsus xizmatlarining uydurmasidir. Haqiqat 2016 senesi bizim demokratik institutlarimizga
уҗум эткен эҗниби күч Русияда. Президент Дональд Трамп импичменты давасы хусусында бірінші ачыгдынлевлер ноябрьнын 13-нде башланды. Процедура Трампнын Украина президенті Володимир Зеленскийнен июль айындаки конышмадан сон башланды. Демократларының білдіргеніне көре, о заман Дональд Трамп Зеленскийге саяси мухалифы Джо Байденның оғлуна қарашы тақиқатны кене башлатмаға рижа еткен. Қаршылықлы оларақ есе арби ярдымны теклиф еткен. Шидетлі ел Одесса авалиманында қаза себебі олды. Анда учақның қазайы қоны болды. Кеченлерді Истанбулдан Одессаға учқан Түркия учақ шіркетінің Боингі шассинын огдеки дерегіні парлаған. Бұқта авалиманын матбуат қызметі білдіре. 136 елжы тахлие етілді. Ел себебінден учучылар бір кереден учақны қондырып оламадылар. Авалиманында қонув еллағынен әріше яқшы деп білдірділер. Ама авалиманның іші вақтынша тоқтатылды ве учышларының бір қысмы ләғу етілді. Büyük sport kapıları 4-12 yaşındaki Ukrayna tenisçisi için açıldı. Onlarını dünyanın 6-cı en iyi tenisçisi Elina Svitolina, Ось Vasily Gini aldı. Настя Черникова, Елизавета Котляр, Максим Колобышко ve Александр Высоченко. Tennisçinin Hayriye Vakfı tarafından balalar tenis lagerindен saylanıp alındı. Anda 400 istegenden 20 en istikballi 20 iştirakçı toplanğan edi. 20 iştirakçı arasında 4 en iyisi Avropa temrin etmek ve halkara yarışlarda iştirak etmek için fırsat aldı. Yaş istidatlar için stipendiyalar ve grantlar olacak. Kerekli para noyabrın 23'ünde Hayriye mezat vaxtında toplanacak. Mezat için lotlarını meşhur Ukraynalılar ve tenis yıldızları verdi. Будет Роджер Федерер. Санкциялар bu belli bir hareketler için ceza. Belesem, Rusiyaga karşı koyulgan sanksiyalar bunu gayet iyi gösteriyor. Sanksiyalar memleketini, kudretini, kuch kuvveti zayıflaştıra. Kreml bunu duyup, onu yok etmeye tırışa. Ve biz neni göremiz? Rusiyada bu resurslar ket-kete biteyetir. Марсның ресми пикапы болі адыны Tesla өз яны авто моделіне берді. Бұ электрокар. Модельге көре бір юкленувнен авто 1,5 километр кече біле. Илон Маск айтқанына көре автомобиль дизайны қысмен Джеймс Бонд фильмі тесірі алтында епілған. Машина корпусы қатты челіктен епілған, жамлары шіркетінің шақси технологиясынан зырқлы. Тақдим ету вақтында автомобиль модені тюфектен атешке тұтылса біле даянып олар деп айтылды. Амма Маск ярдымжысына машинаға моденлі көре ташламаға бұйырғанда жам чатлады. Пикап фияты $40,000 башлай. Урметлі серджелер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз дадачо хаберлерні сізлер UA-TV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UA-TV'лі олыңыз сізіңізге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, иншаллах, көрішкенде.